Pentecost program clear to the Chibaivek Ule, Vanlallawmawmi Kania, Mizoram UPC Rongbona Chanchin Thar clearing ilawngai thlangu. Shwai to the program lawngai thlamasa ila. Reverend Thanglian Sanga, General Superintendent Chuan November ni Somzir Tobzana Changkhan, Anveng Kaushana Upa Saibuanga Sailau de Chungkwa Pathian Choi Moina Ahmanpuya, Pathian ni Zantleng Hian Thushil Rongbolna Anayang. Reverend Zawram Thara, General Treasurer Chuan November ni Somzir Tobzana Changkhan, Bethlem Kaushana JH Lelian Khumate Chungkwa Pathian Choi Moina Ahmanpuya, Pathian ni Zantleng Hian Speaker Aniang. Mizoram UPC Puipa Committee chu November ni kwaninga ni khan committee room Mizoram UPC officer Anchu Khoma Manipur Boina Awanga Unaw ten Harsana Anto Chungchang Zirchiang Turakal Reverend Zawram Thara General Treasurer Nen Achang report Andonte Bo Zuin Malakdan Turte Ansoi Hawa Manipur Boina Awanga Ratlan Chomdol na Tur Sumpek Chwa Zel Dan Turte Ansoi Hawbok Mizoram UPC Puipa Committee chuan Kaushan ni poimo te hlutle zwal ani theinan le ursun taka kaushan ten kan man theinan in kai shwaina an siam chu an en hauboka zau thei angbera circular thon chwa chin anrel ani Marthlang district in Khompui bei somni pariat na tlwang taka manzo ani November ni nga pathian ni manga nei zo tak Marthlang district in Khompui hibil khotlir kwalmoi kaushan biak ina nei ani a General Headquarters IO in Reverend HT Vanlallawmawmi Secretary General Sunday School Department Chuan Ahmanpui he in Khompui hian district chunga pastor bialruk achangin palai zanhi chuang an riak luta langa kalmi engemozat anombok in khom tamber tumin mi zaruk borwel anin khom ani November nili Indrini Khan district rawrel in khom chu puchong khuparuna anneya rawrel palai za somni ten rawrelin agenda pakwa chhop chwa jinga panga an pasa kumsangni somni pali Marthlang district in Khompui chu baira bibiala an ngat kumsangni somni pali chunga manturin revival team din rotnate Marthlang district crusade committee din rotnate Mizoram UPC in Pastor Quarters alanei launa huna quarters kan nei vat theinana General Headquarters in Chaktaka Mala Tura Rotna te chu Marthlang district in Khompui rawre langsar zwal te anni a kumsangni somni pali district budget anruah manbok ani Marthlang district in Khompui hian General Missions Pualatan tholom zongjong da vek ani a Missions Puala tholom tlingkhom hi chengsi nga sangkwa zaria somnga pasari ani Hengba ka hian crusade fanatan pathian ni zana appeal na hunman ani a chengnoi khatsing kwa sangruk zasari somsari mu ani bok Marthlang district in Khompui secretary report achanga alandanin district chunga bial paruk omin kaushan somthum pariat le preaching point palia ummeka in Khompui le in Khompui in kara mitharza somthum pariat Mizoram UPC a seng anni a naw piang tharza somni pakhat omin kaushan ding thar pathum a umbok Marthlang district in Khompui hi November ni thumzir topzana Changkhan revival in Khoma manjan ni in pathian ni Zantleng Khan nei ani a inrini zinga tirkau seminar anneya inrini chuna rawre lautan pathian biak in Khombwa sei ani bok pathian ni chunua kumsom sari chunglam rawrel palai choi moina hun nei ni in pathian ni zana district chunga senior upate choi moina hun man le ani Marthlang district in Khompui hian Reverend HT Vanlallawmawmi Secretary General Sunday School Department Reverend Raukhuma Konpui bialtu Pastor Anjula Shwaizela Vaireng te bialtu Upa Zakaria Bairabi Tirkaulel du saka venglai le tirkaulel umpuya Bairabi te hne na changin pathian thu cha ngai thla kani a unaw nu mi Vanlal shati le district chunga jai thiam ten rongbolna an nei bok ani Marthlang district in Khompui hi November ni nga pathian ni zan kha na chiak ani Ramthar district in Khompui bei som pathum na chu November ni thum achanga ninga pathian ni mangkhan mual hoi biak in haflong biala tlwang taka nei ani a General Headquarters IO in Reverend Tilal Dingliana Secretary General Missions Department Chuan Manpui Ramthar district in Khompui hi an district po na changin Pastor Andrew Singson Northeastern One Area Supervisor Gauhati le Pastor Nelson Vaipei Arunachal Field le athopui te member somni pangaba ka Pastor Monpui Vaipei Karbi Anglong Field te chuan Manpui bok Ramthar district in Khompui hian hengmi te hne na changin pathian tu cha ngai thla kan ni a zirtop zana Pastor Monpui Vaipei Karbi Anglong Field Indrini zana Pastor Nelson Vaipei Arunachal Field pathian ni chuma Reverend Tilal Dingliana Secretary General Missions Department pathian ni zana Pastor Thankima Jiri bialtu te anni a pathian ni chunua
Reverend Len Kholal Singson District Superintendent chuan Sacrament rongbolna anei thung ani Ramthar District Rural Income in Rindinileng anei ania kumsang ni somni pali Ramthar District Income pui chu Mualian Havlong biala an ngat Barak Valley bial Pailapul Twal Chung Kaushan General Missions Department noya da tura rotna Raurel na sangzo katlente District Revival Crusade kumsang ni somni pali March thla manga Kangreng Dor Barak Valley biala neite an railbok ATI faculty chungchanga rotna Raurel na sangzo katlen tur an railbok Ramthar District Income pui hi zir top zana changa pathiani zan thleng khan revival nen lim takahman ani a zai thiam tak tak ten zai rongbol na an nei thin ani Ramthar District Income pui limna kal zela November ni ruk tho chani khan unaw pa thanglia na te chungkwa mal hoi chuan pathian choi moina an neya Income pui palai te po cham le vekin chule zana pathian bia khawna hun lim om takin an manga pastor le nun thara ralte Shillong bia tu le Pastor Andrew Singson North Eastern One Area Supervisor Gauhati te chuan thushil rongbol na an nei ani Manipur District Income pui be sompariat na po Senvon biak ina November thuma changani nga pathiani mangkhan tlong taka nei zo ani a General Headquarters IO in Reverend Pilarin uma Principal ATI chuan manpuya zai thiam lan mudikin a choi o mani Manipur District Income pui nei chung hian Pastor Ramdin sang Senvon bial tu Pastor Alex Thangraulian Churachandpur bial tu le Reverend Pilarin uma Principal ATI chuan thushilong bolna anei china Income piangin unaw nu lan mudikin zai rongbolna anei chin ani Manipur District Income pui Raurel na chuan kumsang ni somni pali Income pui chu Churachandpur bialeng kaya angata District chunga bia changchang Income pui chu District Office Bear 10 manpui to se ti rotna chu an pombok Senior upale Ministerial License nei Senior tirkaute Choimoina citation pek chunzom zel te chu an thure langsar zwal te anni a Raurel na sangjok General Assembly a thlentur agenda pathuman passbook Manipur District chuan Income pui le Income pui Inkara Mithar Senglu Tamber Imphal bial nena lompuina cheng sangli an hlana Imphal biala hian member somli pakwa Mizoram UPC a seng anni Manipur District Income pui report achang alandanin kumin chung hian mithar somriat pariat Manipur District chung atangin Mizoram UPSC a seng anni Manipur District Income pui a hian senior upami parukte hnena choimoina thuzia khlan ani boka Income pui hi November ninga pathiani zan khan chiak ani Sir Chief District Income pui be somni pakhat na chu North Mwalcheng biak ina November ni thuma changaringa chung khan nei ani a Reverend Thanglian sanga General Superintendent chuan manpui Sir Chief District Income pui hi zir top ni zana changkhan revival Income nei chan ani a thusoi chatak tak ngai thlak ani ba ka district chunga zai mi ten fakna hla an sachin ani Income pui a hian kumsom sari chinchunglam Income pui palai kal mi som hnena lompui na thil pe khlan anni a pathian tharau ompui na hnuaya hlim takinan manga tho chan ni jing darli le chanvia Income pui hi achiak ani report bua alandanin Sir Chief District chunga hian bial pasari a oma to chung somthum pasari omin kumsang ni somni pathum chung hian district chunga member tharza somriat pathum seng ani November nili inrinia Raurel Income aneya agenda som paruk zinga agenda som an pasa Sir Chief District Income pui Raurel na chuan kumsang ni somni pali District Income pui chu lungphau biala angata District Income pui thleng tu pui na ti sande kumsang ni somni pali chunga tirkau roi le tura rotna te Mizoram UPC in pandal structure kan nei mek te tilen ani theina na malak tele kumsang ni somni pali budget te chu Sir Chief District Income pui Raurel langsar zwal te ani Siaha District Income pui be somni parukna ni otlang biak ina November ni thuma changani nga pathiani mangkhan tlok taka nei zo ani Income pui hi General Headquarters IO in Reverend Sayinga Sailau General Secretary chuan manpuya palaiza somni chuang an riak lut Siaha District Income pui hi zir top ni zana changin revival Income nei chan ani a unaw nu silan felile district chunga zai thiam ten zai rongbol na an nei china Income pui hi November ninga pathiani zan khana chiak ani Siaha District chunga hian bel pathum omin to chung kaushan somle preaching point pathum ma oma kumin chung hian Siaha District a mithar somriat pariat Mizoram UPC a seng anni a
kaushan thar pakhat din ani siaha district in khompui rawrel na inrin ni lenga nei ani boka agenda sompali chopchwa ni in som pathum pasani a chungzinga chuan general assembly thleng tur agenda panga atel ani siaha district in khompui rawrel na chuan kumsang ni somhne pali district in khompui chu siaha biala angata district chungaram chulna hmuna crusade nei te tela Southern Area District Joint Revival siaha district ka anhat boka kumsang ni somhne pali district budget anrua manbok ani Tripura District in Khompui po November ni thuma changani nga pathiani mangkhan sabrum bial maniram kamia tluang taka nei zo ani a Mizoram UPC Executive Chairman Upala Zirlianan Ahmanpui Tripura District in Khompui a hian zirtop zana Pastor Tongthok Tripura Agartala section Indrini zana Reverend Chitaranjan Dimarma Kanchanpur section Pathiani Choma Upa Lazirliana Executive Chairman Pathiani Zana Upa Siamliana Darlong District Secretary Technena Changin Pathian Thucha ngai thla kani a Palaikal Anchanhemin Inkhom Tamber la hian mi zali chuang anin khom ani Tripura District in Khompui a hian mission spot tholom la khom ani a cheng sing chuang mu ani Tripura District in Khompui hi pathian tharau thiaglim ompui na hnuaya revival nen hlim taka man ani a kumsang ni somhne pali Tripura District chu tuikumba biala nga ani Lunglei District in Khompui be somhne pakwana tlang taka nei zo ani November ni thuma changani nga pathiani mangkhan thingsai hmuna in Khompui hi nei ani a General Treasurer Reverend Zawram Tharan Ahmanpui Lunglei District in Khompui a hian upa PL Biak Moya District Chairman Reverend PC Parliana Area Secretary Reverend Zawram Thara General Treasurer Reverend Lalming Sanga Lungsen Bial to Pastor le Reverend Nelngai Zoala Lunglei Ra Seveng Bial to Ten Thushil Rongbolna Anneya Rawre Law in Khoma Tirkau Silalin Luan Thushil Rongbolna Anebok Ane Lunglei District in Khompui a hian Palai Riak Lut mi zanhi somsari an oma Indrinia Rawrel Palai mi somkwa pakwa te chuan Rawrelin agenda som pakwa chhopchwa zinga agenda pakwa pass ani a chungzinga chuan Rawrel na sangjok puipa committee executive committee le general assembly put chhautur te atel ani Lunglei District in Khompui Rawrel na chuan kumsang ni somhne pali budget anrel ba ka Ministerial license deal mi pali te recommend cha anti a kumsang ni somhne pali district in Khompui chu Lunglei Ra Siveng biala an ngat ani November ni som pani pathiani manghian Mizoram UPC Hnuai District Pathum Marchak Khothlang le Longtlai District in Khompui an nei dona General Headquarters Shwai tu te in Sem Darin an Manpuyang Khothlang District in Khompui hi kor tha hmuna nei ani a Mizoram UPC Executive Chairman Upala Zirlianan Ahmanpui Khothlang District in Khompui a hian zirtop zana tirkau simal somsanga ngalchom sairang bial chuan thushil rongbolna aneya Indrini Rawre Law in Khoma tirkaulan machwana reng dil bial Indrini zana Pastor Silal Beliana West Phaileng bial tu Pathiani Chomha Upala Zirliana Executive Chairman Pathiani Chonhua Pastor Jesse Vanlallawmawmi reng dil bial tu Pathiani Chonhua Mualin Khoma tirkau cholan mingmwana chol munle Pathiani Zan in Khoma Pastor Sila Rausiama District Superintendent Ten Thushil Rongbolna Anneyang Khothlang District in Khompui hi General Missions Department Shwai tu te Chairman Upa Andrew Lelding Liana le Reverend T Lelding Liana Secretary le Upa Lel Nuntluang Achang te Chairman General Sunday School Department te chuan an Manpui bokang Marchak District in Khompui hi Lailak Darlon biala nei ani a Reverend Saenga Sailau General Secretary chuan Manpui Marchak District in Khompui a hian hengmi te hne na changhian pathian thu cha ngai thla kani don ani zirtop zana upa eflel fak oma bongkon bial Rawre Law in Khoma tirkaulal nuntluanga District Roi Lai Indrin zana Pastor Alan Mingsanga North Bu Pui biadu Pathiani Chomha a Reverend Saenga Sailau General Secretary Pathiani Chonhua Reverend HV Lelzam Lawa Pui bial tu le Pathiani zana upalel thamwana namte chaltlang bial te anni ang Longtlai District in Khompui po mongbu hmuna nei ani a Reverend PC Parliana Area Secretary chuan Ahmanpui ani Longtlai District in Khompui a hian zirtop zana tirkau Anthony lan mangai sanga Longtlai chuan thushil rongbolna aneya Indrini Rawre Law in Khoma tirkau lelvena chikhurlui Indrini zana Pastor Vanaldu Saka Vachuam Pui bial to Pastor Pathiani Chomha in Khoma Reverend PC Parliana Area Secretary Pathiani Chonhua Pastor Lalfam Kima Diltlang South bial tu le Pathiani zana Reverend RL Dongliana District Superintendent te chuan thushil rongbolna anneyang
Mizoram UPC Foreign Missions Board November ni riat ni lai ni a Mizoram UPC office a chukhom chuan Foreign Missions noi thoktu te Kumin General Assembly in khompuya cha chwa ni se anti a hengba ka hian Foreign Missions a thoktu te loman en non chungchang soi hawin General Missions Department pay revise anga akalpui ani theinan rorel na sangzo ka thlenan rela kumsang ni somni pali Foreign Missions budget meeting chuan anra manbok Foreign Missions Board chut khom hi upasi la ro piangan akashwaya Mizoram UPC pui paten an hau ani bia chung rong bon na lawngai thlak chun zomila kho hai bia chung tlang pui kaushana unaw nu mal som tlang ral tele unaw nu len ming hlui aizol chal tlang te rong bon na kal zela tlang pui kaushana hian pathian na tho na satak athleng mek zela pathian choi moina chum hni om to in oktober ni som hni pariat inri ni khan unaw pa lai thang ate chung kwa chuan ran talin pathian choi moina an nei veli a kaushan hauten he hun hi hlim taka mangin oktober ni som hni pakwa pathian ni zan in khoma mi engemaza tin thlaraw thiang hlim baptisma an chang ani October ni somni pakwa pathiani chonu in khomba na baptisma khur honni in mi pali in tirkau rin twanga bial treasure kuta lalpa iswa mingin baptisma anchang ani tlangpui kaushana hlimna kal zela November ni li inri ni khan unanu haw moi te chung kwa chuan pathian choi moina an nei veli a November ni thumzir top zana changa pathiani zan thleng khan revival nen pathian biak in khom anneya unanu mal som tluang ral te chuan rongbol na nei chhun zomin tlangpui kaushana hian pathian choi moina azonin voi thum nei to ani pathiani zan in khom bana baptisma khur honni in mi parukin tirkau rin twanga bial treasure kuta lalpa iswa mingin swal ngai damna baptisma anchang ani November ni som pakhat inri ni hian unaw nu thansang ide chung kwa chuan pathian choi moina an nei vele dona choi moina nei tura puan lok pakhat a om to bok tlangpui kaushana unaw nu mal som tluang ite unaw rongbona kalme ka hian mi somin lalpa iswa min baptisma anchang to a thlaraw thianglim baptisma changthar mi engemuzat anom bok pathian choi moina nei chung hian unaw nu lal minglu in zai rongbolna anei chin ani October ni somni pakwa pathian ni mangkhan khohai bia bia te PYD te chuan thenjol veng pui kaushan antlo a pathian bia khawna hun an mang he in kantona hian khohai bia la tangin mi som paruk an kala ti sa le thlarawa lok thak taka hun mangin thenjol veng pui PYD te net indin ni chanua dil puya inti hlimna hun an neya tlailama futsal manga inti hlimna an nei bok he in kantona hian indin ni zana janga pathian ni zan thleng khan revival in khom an nei boka pathian thlaraw thianglim ompui na hnuaya lok takin hun an mang ani tlangpui kaushan chuan November ni som pariat pathiani hian biak in thar hon na hun an nei dona speaker ata reverend thanglian sanga General Superintendent ani ang he hun man pui tur hian tlangtin muwa te na kaushan mi puite tlangpui kaushan chuan an som ani November ni hni nga ni zan khan kumsang ni somni pathum General Assembly Organizing Committee chuan Mizoram UPC in khompui lian ber an thlen tur chungchanga tho ho na chhajok a om thenan subcommittee peng sang sang ten joint meeting anneya upa vanal din thara organizing chairman chuan he hun hi akai shwai ani he meeting a hian kumsang ni somni pathum General Assembly handbook to organizing chairman chuan atlang zar bok lunglei ra siveng bial LED te chuan an khom pui ro rel bo zuin pastor quarters a property thar anda a dining chair pariat le long chair pa ka cushion pali anda thar ani Mamit biala mithar pakwa Mizoram UPC seng ani Mamit bial bongwa kaushana November ni nga pathiani khan Hindu le kaushandang achangin mithar chung koli member pakwa te chu upa jelalem rota bial chairman chuan Mizoram UPC asenga bial chairman hitwal upala siam lianan achoi o mani bongwa hian Mamit bial roin Francis Eldong zela rei ek chuan ronga bol mek ani Mamit bial tu reverend raw thanga chu tun la hian nalzola bial fan program mangin ariak lut mek bok ani October ni somni pakwa pathiani khan reverend mun heta lunglei saw bial tu pastor chuan bial fan program mangin lunglon kaushan atlo a bial tu pastor hi upa jail zikima bial PYD president chuan achoi om pathiani jing in khoma bial tu pastor chuan thushil rongbol na nein nawhlan rongbol na anei boka zanin khoma upa jail zikima bial PYD president ne na changin pathian thu cha ngai thak ani bok ai bok kaushana November ni nga pathiani khan uparal to nete chungkwa chuan ran talin pathian choi moina anneya pathian biak in khom bial tu pastor silaram nga kan akai shwaya
tirkau mai kalaram chana chu speaker ani pathian choi moina inkhom hi aibok bial chung le pona changin chimtu an thahnem le a speaker rong bona kal khomi puiten an hlutin unanu ms dong lianin pathian biak inkhoma zai rong bolna anei thin bok pathian choi moina inkhom hi zan lam thlengin kaushan hauten revival ne hlim takin an mang ani khobung kaushan biak ina November ninga pathiani zan khan kaushan dang achungin chung ko khat member pathum te chu bialdu pastor jerin nalianan Mizoram UPC a aseng bok champhai bia zai on veng kaushana November ninga pathiani zan khan mithar pakhat chu bialdu reverend kelal ompuyan kaushan dang achungin Mizoram UPC a aseng bok eden thar kaushan PYD de chwa November nili le ninga pathiani mangkhan munpui twa chung kaushan lengpui bial antloa henghuna hian chalai mi somni panga an fe chuak indini zana changin pathian bia khauna anneya revival ne hlim taka hun mangin tharaulam hlapuite anrema inkanton program mangtu kaushan pani te hian lok thlak anti hle ani eden thar twa chung PYD te hian an fe chwa sha ringnan munpui kaushan hne na sanalian le PYD hlabuan presena munpui PYD te anlom hle ani ole khati zong kha kaushan rongbona chanchin thar kan thle le ngai thak hau theite chu ani e